Tiosan pisan tato. Iya nirgamu yang titiang, waluyu sekadi sangeang arat. Lini putening lama takuako. Rem tejan palungu cokor dewa ritambangan. Ijo minat kuno pangupati titiang. Kumantireng linggit palungu cokor dewa. Kena jaban paman arko. Jene ngawenan sebang labu ke kene maremedal. Sangkane ngatur pamane nang ngawen nang labu ke kene tawa. Ingat pamana? Duga segala nu nyenang di puri jong rangwasi. Adat paman jematur kape nenglang. Pih, sada misi mecek mangis liman pamane matur. Bang sida aja gelangi rengan kayu ni dia beli agung. Jangkep alati rabi mai ke puri widya pura. Papan syarat kone kena pamane. Kalau ngayen nang gelatong sedane melah. Dewala. Di subane sida ngelada di Prameswari. Saling ke paman kalau ngayen nang gelatong sedane melah. Ada rasa matur. Tangkil yang sing adu utusan paman sing sida parap tapi ngelah. Yen kane perunukane kerasa subuh. Tan bina ciceng borosan tingkah pamane. Ngolah betak basang pamane dogen. Kewala paman sing pesan ingat gitu mah dewek lah. Bati nenek kene-kene ki ada orang paman kapining lah ha. Wah gong. Dados Brahmantio palungu cukur dewa rek dewek titiang. Dados nenten kemana antuk titiang raton wagong. Nenten kemana? Nebo, ulian gelas sideng isine ngatur pamane. Mekadong-kadong wesan gelananya anak-anak subat tua. Memadu kaseng radini. Memadu ben memadu nomor telu. Coba bayangkan. Pamane, kekenapan pamana? Gelang memadu nomor telu. Dadi das gelang madu paling cerek ke aduh. Ngopidan man gelang mandilira. Makin dumuan. Dados ni kebangetan pisan palungu cukur dewa ngayunin. Makin napi tujuan palungu cukur dewa merabian meriki ke jagat widya pura. Tenika kemantipik ayunin rin. Manglene presida palungu cukur dewa nguasi tuwi jagat dikiring widya pura. Tanah sabun nika ayun palungu cukur dewa. Saja paman. Dua mula dua tujuan gelang ne utama. Kewala nung tegarang paman menahan. Saling ke gelas sidang mulati tujuan gelah itu paman. Adi rasa mulati kayu ni dah beli agong supaya sing sida belah. Yang ingat-ingat ngelatih. Sayang lah tak tugas segelang marah dekat ini kalau waneng jani len pesan paman. Paman aja subenawang. Tugas marah dekat ini kengket. Ida beli agong nggak melingop takut nega penenggelam. Makayon gelang mesiram na ida ngamilang toyo. Di kengkene kagak penyaplok nyonyo perjemaah. Jani adi bisa ke kene paman. Di jana yang mirip netuno paman. Oh. Iya nasapu niki kuentenan palungu cukur dewa ritamangan makin. Sampun kerasan dewa titiang. Duanin sampun lami palungu cukur dewa. Nenten anang tangkil ringido anak kelingsir. Iri kering gua maya gengong. Mejantan tuna. Mejantan reret kawi bawan palungu cukur dewa. Kawi sesan palungu cukur dewa. Man, yen sente paman matur keto gelak ke masing sa paman. Saja. Jangan ne saja neng rana yang. Benar gelak sinta ingat kat orang pemenang. Mara peken jong niang lah itu di gua maya gengong. Mana jani galak-galak karena orang pemenang. Hijau gelak kali pemenang paman. Yene sensi gelang orang Cina bayar tak pernah dene paman. Sekarang paman mati. Bung, ian wantah kangkat yuki atur ciciang. Gumandiring lagi palungu cukur dewa. Palungu cukur dewa madwe putra kualon. Yang niki makin atur itu anak kelingsir. Pinah ke pemenang, pinah ke upeti.
Manglene persideng ngawawahan kawisesan palunguh cokor dewa. Aduh, sedang melahap pesan paman. Misi bukador paman itu saja. Putra kalon gelang nyani medwet lu bulan. Wani bin sadar. Ne bina ke pemenang utama paman. Lah, maksud kasep kan? Siapa niki? Mangki diring gelarang Dharma wecine. Dharma ning pengliakan. Ponesian dan roh derangkan. Palunguh cokor dewa ngapuriang. Kisiang makin dikiling gelongkor ini. Terus. Pirakin titiang Hidoyana nangis sungkan jesing kewala dari sing kekenak ban gelap paman uli dipuanjani setungil tengah lemang iceneng metangi keduluren ban pangis paman bro yang sapuniko kadi pawacanan Cukuri Dewa nawakang matur sisip di tiang rin mangdo nenten atur di tiang ngawinang pikayun Cukuri Dewa saya neruntik pengiring-iring Hidoyraka yadin wenten Hidoyari menyang Cukuri Dewa dikalih raina Ratu Gombong dipuan kulun paman titiang memanah nangkil ngepuriang yan gumanti pacang wenten tuna sang titiang ya cawuni ngayang ring Hidoyraka tang wenten kuanten kadi Daud manah titiang lugro kantos ngantosang tengah wengi titiang nenten tatos ulas memanah titiang nangkil kengken ya dipuri sapunika manah titiange wau rauh titiang ring ajang pemedah ring Jabo Tengah dua yen saking dijo rauh ajerih manah titiang nenten sido antuk titiang ngelawan nang Ratu Waku ngelawan ban kengken sapuniki lek nenten titiang uni ngayang ring Cukuri Dewa sejabo wengine dikalih raina durung pisan titiang naonin medrebe manah ajerih kali punika inggih malih pos-pos Ratu Waku petang dadat jagah nenten keni antuk titiang elingin kangin kau pemedal duwene kadi punika nyelak ring arep titiang bos wau neton titiang
suara ageng-ageng ring pengapit pemedali Rasa megelanaran sunaran. sat mako ical maka sami rek dulu agung kedatang ring kidam mengpadah sugro Kengkenan ras paman. gining rasa yang titiang tundun titiang dewek berat giling titiang ring pebesan nakit dua-dua yen manian ke bener luas peteng mapa gerainan sengkalo nyen bener kena kepetangan dosan majalan apa bin melaib nyanan pagehan tembok di kudo apa pangkung bisa kat ceburin pedang mengibo di tanah nih hiling titiang ring punika ratu dua kong Kengkenan ras paman. ya tiang titiang Yadin titiang memargi nenten kenian tuk tetiben kadi atur titiang kangin kau nenten uningin mulas titiang ring ajang pemedali ratu dua malih jebos ampun jag wenten jat mau ageng-ageng sareng kalih rauh saking kuri Puli dipuli penekan. Kenawan paman ngating paman. kadi atur titiang wau raina wangi Menangi dewa ning apa ya nih paman tuh? Paman menangi dewa ning. Jajak dari rasa dua paman medan. menawi Menangi dewa ning. atur titiang matur sapunika malih rauh jajak manahe kadi wong ini dikalih raina ratu dua Paman kemudian kan semeng ladek putran gelap paman. Dan kemudian ladek. Jadi dewa ning. Nang. menang iki titiang menang Kau nang gile di depi paman ning alengan paman. Apa dewa paman? Tidak yang tinggal celing darah sapun ini semeng ladek Idoyana nah dak sungkan ratu dua Nah kengken untuk idewo dengan mana cini diapin paman Sugro dia namang tuh sekan ros menang punika riyin dikayang ratu dua muncul titiang kijau patut titiang memargi ngeruruh palian nangdo wenten ngayah nambah nin sungkan Idoyana muang kiane cini lautang paman ngalih balian kok keriye Beli paman Dewa ya kamu paman kerajaan aku. paman di tiang pacang kepom raja jadi nuna suang-suang paman ini malu ireng idai bicpang lapan tadi paman tapi malah kirang beli napi tadi orang butuh kepesan beli tiken lacur napi ini subuh itu aduh beli siapa napi lemot tanpa paman paman tiang raja nih paman aku nabi beli ada napi beli ada sob yang miutan beli ya ijeneng sedo adi ijeneng Lino sedo Idoyana dua lautang dewa layon ido yana riyin lingjang di balik semua Beli. Dados nadak sare kawentanane sapuniki beli. Wawu bisa nih cening nak kenyem-kenyem tong di tiang gedongan. Piragi di tiang laresipun nangis, kodropun di tiang mulai pergi. Dong sampun emang kene cening sampun sedang. Tapi puaran di tiang kantun mau repli. Nanti tiang nenten sidang amat doang perti sentana. Nemangken wenten laresi cening. Nepatut ngentong selinge beli. Sampun laresi cening sedang. Sampun api pacang penadosan jagat beli. Beli. Pangyang temana titiang. Ya diastun titiang mau putra kualon rengi cening. Mana titiang jumpu pisan beli. Wanta rengi cening titiang pacang landeng ang pedewekan. Riwekas kayang titiang itu beli. Tuan ini makin sapun iki raris kawentenan. Reng siro, reng dijo titiang pacang mengeklandengan beli.
Kengken melah raos si Dewo di pelengan jani manis atur Dewo ini teken yang beli luwer madu juruh yang rasa yang beli nanging di subane sido kecapang beli paitan ken kante wali rasa-rasa sing sido ban beli ngelepat dados beli mau jana sapun itu beli kemudian marajani ada ulong raos si Dewo buka gitu di subane ceneng sido yang bibi puane apa nekopin belangkoman sing sido Dewa meswang raos buka gitu beli sampun ami gele sale tarso napi mawe nanti tiang tenanen matur sapunika duaning ne sampun lintang icening nak becek-becek kandanang titiang rasa sampun cuma gar mana titiang beli yen dumun pe titiang matur sapunika dan saat maka titiang nyampah ini pun icening beli ina yang kayun-kayun yen beli bon subo jagare awenan sing ado atur Dewa ken beli ang tegarang kena-kenahan ini patut sanang lantengan Dewa jani ini patut sanang jagarang Dewa dugas mbok Dewa ini ngelekadang ceneng bagus ping telu ping pat kau katulung-tulung manene pan sido je Dewa mati tulung tekeneng mbok Dewa ini perjani ngaji momongol ngaji sing ningah mulo kene prah nak memadu ha beli nenten nyurianin dawa punika titiang melaib ngerara balian siap dong boya lantas di pelangan kan agon-agonan beli nengay santano cari ceneng bagus pangadon nyayut kelacuran beli nene wakas nejani ceneng lantas subuh situ nyene patut ngentosin linggih dengan mutaneng jagat di video ya namun tu tebatin bila selemah dino sekalo kelawannya sekalo manene pangsido ceneng selamat nejani ceneng lantas subuh situ rasa tanpa guna bakin bila di pemerajaan agung paman lautang paman ke kerajaan agung tulurang mekejang pejendangan ini apa gunanya gelah nyusung merajaan rasa saya ada widi asong sekedeng dewek gelah makin duanin yang pemerajaan kuman dilingih kita sang yang kita mina bandit yang sampun hati paluhut duanin wentan sastra saneng ngamangsan saneng mengaring sejeronin lontar yamu purana tatmu kewentan handi manusia hidup iri-kiring mercepada wantah mewewit saking eklatmu sangiang eklatmu ngewiji lampu sekalawan yang perdana mangerdana sangiang purusa mangerdana sangiang perdana raris wijil un pedi setiti kelawan yang perlindung doanen sampun panemaya itu yana punapi andung di tiang ratu kengken paman sampun panemaya yana lino gitu waduh weh teman paman kelawan raben gelah tegarang kena hangmal Tiga ada unuk kene kene ngadanen nak alit modos lubulan subuh lantas ngemasin situ di pelangan jan. Wena sesedan hutan gelah tanpa jalaran tanpa sangka jag nadak sare di pelangan jan. Dini lantas bakat benggelah mikayunin. Ian sing ado manusia mata ane ngelarang penestianan lohan ranjano ngeliat jadi kemudian pianak lah situ. Dini bakat benggelah mikayunin. Dini ya subuh kau cap leak niste. Neguna ya dah dilihat. Yang ya dot nyendokan kau wisesan sing pantas nak alik metluh lubulan pak-pak. Di puri video pura ada peratu tulang wayahan diolah topang pak-pak aja nak. Sampun ang runtuhang wajan sampun kedua. Ilo dah pisan ratu wako. Tong boya lantas pak. Rasa sing sidongnya belah tanam sakit kayu lah di pelangan jan. Agan-aganan lah mulo lantas lantingan dewek tekini itu. Nih jani cening lah tak sumpah saya. Nih cening bagus si dewa nih. Las pesani dewa ngalahin aja. Anto sang haji neng nak.
beli. Aji nyadio lakar untuk pejalani dia wana nih. Antos aja nih. Paman, ada. Ayo man. Ayo. Alon-alon riyen memargi beli. Cinga sih yang ditiang beli. Mama. Nawagang mamitang gugro di tiang suwe di tiang sak nenten sido antuk di tiang nangiang atur cukuri dewa sesampun panggihin di tiang langkungan lugro pemutus yaitu pemarkan cukuri dewa elingan nenten nido yari rabin cukuri dewa kemau nenten nido yanak para putra duwe nuwe nang linggih cukuri dewa pinake tedung jagat banyak duwe ring video pura sami rebe nang linggih cukuri dewa sampunang ring puri kemauan pikayunina bobot kautaman linggih cukuri dewa pinake naturak tu wantah midah dabin waduh duwe sami yang cukuri dewa nuwate makin ratu biserang pikayun duwe mangdo sida nenten pasah pacang ring yana saking sekala rauh kenis sekala ya nenten titiang sisip kebawas angulah pati pemargan cukuri dewa lina kemana untuk titiang sayan doh linggih hidoyana sayan tan kepanggo semalih siro patut midah dabin jakat duwe nirah dua lugro ya den ido dua go ngalit lina ido ne patut nunas linggih cukuri dewa pungkurannya kerwerti kadi atur dane parakan cukuri dewa belin titiang siro sido pacang nambahin pekayun ido sang yang tita wenten yana ya den nenten saking pepadan mas ido ratu dua gong daler ido warih cukuri dewa dereng ido picayang jagat duwene kemana antuk ditiang nenten wenten bau dando ya atau pengabih nenten ngiring pemutus di kayun cukuri dewa nah wakang Paman di sumbane lantas ada pemumun paman kegede-gede itu sido pasah ngampurno yang kayun gelah paman sedo ya kone jeneng bagus kudiang gelah tanbina ceratur paman ada jeneng bagus semara putra subuh meraga dua nah pantas gentos linggih gelah eutas Kuala gelah mau balik mau pengidih kene paman melah nyen paman ngemani cening bagus semaruh bien lantas ada manusia mata kiri nutuk lantas pejalane cening bagus nentang sandang sumber dia sesida-sidayan di tiang lah lapar kebumi indah yang aksi layan rasengsak nyakayon gelang ayon nang icening paman bro napi malih cukuri dewa saat maka putra antuk memasang titiang memahrakan diriki yen dados wilah dados sukat titiang sepet mana titiang ring sungsut di kayun cukuri dewa menawi nenten dina rek duaku napi malih mertane sane lungsur titiang saking puri raune saking negarang paman ngatur kengken mendapat gelang ngisi kayun gelar di tamongan jani paman keselak rasa manah di tiang ratu dua kongcen ngawana ngasa punika kengken cokori dewa ngiring pemargan ido iraka melinggih ngerahino ring puri wenten dur mengalo kadi mangkin niwakin purin cokori dewa nenton sido kapi kayun nantuk cokori dewa napi malih titiang angin cokori dewa parakang wenten putusan saking puri mangdo titiang nangkil wau titiang nangkil ring tane menawi midap pitung raino titiang nenten boleh parak titiang raris di kain cokori dewa doh sido pacang antuk titiang ngemana wantan yang darah patut titiang ukuh wenten tuna sang ring cokori dewa
Menuna apane katunasan paman? Sapuniki aduh aku. Dikalih raine wong ngene boyo sapunika. Benar. Titiang nenten dados kublas sering jago ring Karang Kepati kan. Adik kedo. Nenten kemana antuk titiang? Sane dumun-dumunan lugro dibipuane nahanen dan titiang sapunika. Mekeletak mana titiange Kadi Daud eling memanah nangkil ngepuria. Benar. Menawi punika sampun cihna kaon toning sedurung punika manah titiange Kadi Bok sapunika. Wau rauh titiang ring ngajang pemedali rajua. Benar. Masriat yak pedang jaga titiang keni kewengian kedatang ring kidamang padak. Paman kepedangan. Nggih. Weh nang nenen maluno. Kemudian tadi tengah yang latri, anum tangkil kepuri, apalah karada tunas Seborang nak sing ada kelaturang, sing ada tunasang yak ya makita. menising itu kemudian tangkil pedang. Sudah dipulas rumah kita kok. Niko sampun Ratu Duagung. Eling pulas sang titiang, dewek titiang ering ajang pemedali. Malih jebos. Piragen titiang sampun klesak-klesak agang Mas Wahro. Apa yo kene medinakan kanthi aso mekejaran bumi cara linuk sapunika manah titiang. Benar. Medongangan ratis titiang. Telak tekang titiang pemedali malih kanton malih nenten. Jagerauh jatmu ageng-ageng badang-badang sarang kalih saking puri. Aduh, sane muani malih basangipun tadi bodake kekalih wenten ageng. Kulit ipune badang sapunapi kadijit pengorengane. Klek sapunika tate te galang ton titiang. Rauh saput ne pangitu. Kandapan paman ingat. Nggih, Sampun sapunipun lilun pengayah ini sing kena benanu mengetin. kamanipune selam. Makaman selam. Nggih. Kumisipun nyempang, nasipun gembrong. Meh. Tunggra Man. ngator makasiki dewe titiang. Bangun titiang nenten dados. Nyanan mai laku pesu yen neman nganyak tenase gempel bet nase kelmati cepok. Sapunika manah titiang. Man. Punika sampun sanesikian majanten nantuk titiang elingin. Oh ajak daduan. Inggih, luh muani jatmo. Inggih. Luh muani. Inggih sane luh ana apaan? Enep. Inggih. Rupane katu titiang tuwa ngen kedewa parakan. Yen pianak duwe titiange parakan kedewa nepine keleko sane sampun truna. Bener. Yenipun memanah titiang rarahang mantu. Yen Kadi Jatmone panggih kalih raine wengi niki titiang rarahang mantu Bang Padan ton wikin titiangipun nganten. Bangayang atman titiang magantung ringking petonge yang ponang titiang kadang cucu. Nah paman. Nang tegarang paman matur. Lemone loh dok kenapa paman ngingetin? Niki. Yen lemone teliun pengayah adipuri ada mirip mesai. Pengayah nenten wenten sapunika. Mat. Sane muani malih dumun aturang titiang inggih. Yen sip-sip Bang titiang jujuk ipune ketenang titiang riyen. Oh caranya. Wonten manu nenten titiang iwang ring cukuri dewa. Nah asli apa? Bro. Kadi parakane belin titiang pisan. Kok kene? Sapuniki pisan nggih. Weh, no. Kemudian beli jadi angon anu produk ibu. Marada awaknya gede, jak beli bangun, jak beli borang anu. Melan-melan ake malu nampi munyil nyamoa. Yen paman kena bon mesin caro nyen. Nak caro nak mesin sing artine saja. Kemudian jak caro negakin kedebong koden tek jet embe belus asa. Nyen ketua anu mirip sing kalian sedron upodan beline. Dak nak maro caro sing artine sing. Paman. Ipun sampun belen titiang yen gitu maro yo tiang beli matur. Dodolan taong. Paman ngorane wani besakan cara ieu. Nggih. Pemakasane loh cara nyen paman. Awanan titiang uning ayang ring cukuri dewa nenten wenten penyeruan pengayah ring uri luh sapunika rupane. Kemaon ya matur ring kodewa menyang kodewa ten wikani doi rakot taler nenten. Ade misi keto kengken. Kadi cukuri dewa bisa. Dong jak jalan ulang anu. Ya lo jalan mulo ale gawe we. Apa ya kadek? Kengken cara Titiang sampun matur. Yatmone pangyen titiang luh muani. Sane muani kadipun. Sane luh kadi sira rares kordewa istri. Ne pangihin titiang nak luh ten adongan nake luh kadi cokori dewa.
Nak adanya no. Anaknya sapuniki pisan pun Oke, kene sakoto. Paman aja melajah bangi na paman. Rasa sang saya kayun ngelanam piatur paman itu. Aduh sapunika. Paman kadang sebenawan. Buat penyengkar puri widya purone kengke. Nyatur bilang busu. Pengijangannya ada utamanya di pemedal puri itu. Ring ajeng medong rome maling medaging inggih. Saling kemisi caranya aturong paman itu. Merupa jelema gede-gede. Ada rasa nu matah senjene yen mekena jele manyen ke puri sing sida paman. Bro. Suwun titiang wacanan cukrewo yukti pisan Ratu Duagung yen wenten jatme saking jabo memanah persanggo midap kekentan kentenang titiang rin memanah ngeranjeng ngepuriang jantan enten mersidayang Ratu Duagung iki menin gitu udah ditanya ke aturan nomor itu Duagung istri mirip nyen bisa ngeliat di puri yen gitu Terus yang ada liak yang di puri. sugra awanan teh nyidang ieu mecelap ke tengah nak mulo sing uli jaban mirip tekane yen leak ini bisa ngeleak mula dipuri ngoyong marang ngelekas kan ubo dipuri ngujang ke tuyok ke puri ya menin gitu nyen bisa ngeliat di puri kocak titiang nenten uning mangdo nenten titiang sicip ing kepuri dewa kawinipun tenten sapunika yen wenten nak madolan nak medagang mangdo laes adolan daganganipun ngererahipun perabot pekakas nemuaste pengelelantih suwen-suwen wayah pengelantih dados leak ayo nang kerewo yen wenten nak muani yen rabi yen lako yen somah gemas kereng-kereng melegelang sanelo rauh saking meklecan kalah metajan tenah somah ekrontang rauh cuma nage pengangge karada poten wekin male tok-tok sanelo ngererah sanelo pekakas penangkap bangde somah jajak suwen-suwen daler dados lea tapi kayo nang kedewo nepine kaona sapuniki yen wenten nak memenyan wenten nak memadu nabi malih memadu nak muani nak lanang siki perboten sarang papat wenten raris kampe kudang sase boleh doman abisana atau boleh nang kecereat oke itu kejang tadi itu no hidung ya atuh Oh nyindir bapak man nyindir mentap uniki sane rumah serapi ya somah kampe ngerarah metekap-tekap ngerarah pengasren ne bocok mangdo genah jegek ne selam kulit ne belolotan mangdo genah putih ne bongkok mangdo genah lanyar ring sapunapi ring nuju mayah peti pak rainan nak biasane nak alit muani kocak niko sane pinih utamo angin naur upeti ring sane nguwehin ke kentan-kentan kene aturang ring prajopati ring idem taro ring dalam kualon tan bongan napi malih panah peglan nak sios wengi sareng raino lemah racu pedalam meme dewo maro petang cara ketimun keleput gedang kubur paman oh matur kita jajak ayang gelap paman depan deo janian ya diastun yang gelang memenyam ngajak lu ngajak papa carcur paman itu aduh sing kayun gelang kali ke yen wanda dados tunas titiang sampona gelang sampona ngerara sapunika awak kordewa durung dados duwe putra yen mangken nyanggen pengeleakan kantos lingsir dan nyak medalang putra nak tedor goreng barang kekencan kedo paman nggih semale kaone ring kampung kordewo lingsir jaktan sedo-sedo yen ten wenten nyuangin pengelea kali napi kayo nang kordewo paman mau ireng belen gelar itu di balai sumangit paman kengkene saking nuni gamal kordewo buntut titian kal keber kenten genit tuh bangi kudu apa sing disiliman gelar ajeng paman mau ireng belen gelar itu paman agung tak kengkene malih jajah titiange dikalih raina rao tadi kedo wau titiang selede to ring parakan duwe malih titiang eling ring jatmu abang panggih kalih raina paman so Romi niki sampun ya nom dan perah celang mata nipun yen kantin ne bang awang dayo ne kene aduh bisa macet urusan leakan ini tidak ada sampun niki doanin sampun presiden ngamulih anda tamangan makin
mejanten pisan sampun doaku ngewowokan kawisesan Paluwo Cokordewo. Yang doaku nata garang kena ang paman. Ceneng awenang ada bicara buka jali. Si dodas majalan winayan gelahe. Bakten pamanan sangat karana ya. Bagong titiangtan kumanti subakti ring linggih Palungo Cokordewo. Palungo Cokordewo dano ring dewe titiang. Nak mula prahak itu paman. Kewala yang kayon-kayon ang gelah lantas. Bakten pamannya kalawanin pican gelah. Rasa sing mesaih paman. Dados sasapunika. Nu gede nang sangat bakten pamannya kapan. Nenten Ratu Bagong. Duanen sampun makeh pisan Palungo Cokordewo. Mepice catu ring dewe titiang. Ah, terus yang ada nih paman. Dados sasapunika. Ngapan paman ngatur orang budi, dong sing mutang budi gede gelap kening paman. Apa menangon gelang walas paman? Jadi kene san batena. Banyak metimpa, banyak mesai baktine kelawan swejane sing eta. Ngawet dinone janisannya. Paman pangsi dengan orang ayah kape nenggelam, kat ke tengah kat ke sisi dan paman. Bagong. Perkengke. Dados nenten kemana hantuk titiang wacana duwe. Atuh. Kene. Kunapi ini kira Bagong. Yen cara montore sing keta. Inggih. Yen super segar bayone kan tiap hari ya nama. Inggih. Ale muata. Liu-liu go setorane masuk. Kaplak gelam ta supere. Montore dong sing ngoyo. Yen nya akajap supere gelam. Kanti tas 2 bulan supere gelam. Dong sing 2 bulan gigi sing masuk-masuk. Rugi lah. Mangkin kayon Palungo Cokordewo jaging reros sopir serap tanah sampun nikah. Aduh, bodoh. Sire sinap sampun wentan ring sejeronen pikayu. Hah? Sire minap sampun wentan ring sejeronen arsal. Loh, kok bertanya lagi? Paman. Mudiang mengelabin paling kemumayan di sopir serap ngonyang-ngonyang energi ya. Kayak aja paman dia nyerap kengken. Bagong. Kengken. Titiang sampun dur. Titiang nenten pati mampu. Napi malih titiang dados sopir serap. Mas? Kadirasa mundur titiang rengkarang kepatean tenanang majalan. Bagong. Man kengken paman. Sana nyali teng mana titiang tanah sapun ini. Eman udah apa dong? Megiri titiang jagi nyala nang motor. Kenapa? Kunci kontaknya sampun hidupan titiang. Man? Kopling ne sampun nyekan titiang. Ada bensin nang sing misi to. Nencon sampun akeh Ratu Bagong. Mana paana ya dosa? Kita nyak masuk Ratu. Titiang nenten ngireng dong. Titiang nenten ngireng dong. Paman. Ya bener deh geden paman aku sing mampu. Ya bener deh geden paman aku sing mampu dari sopir serap gitu. Paman nih. Da paman kewah, da paman sebot. Yen lagi sopir serap tuh gitu. Ada cara, ada teknik. Gampang tuh. Napi ini ke Ratu Bagong. Yen lagi sopir serap. Ingat gigi 1 banget. Yen coba gigi 1 angon paman, aduh, mungkin jauh sak jalan, mungkin jenayah jalan cek wes. Nah, Titiang tengiring Ratu. ajem. Nyalit mana titiang ring itu anak kelingsir Bagong. Oh, belen gelale sangat ngejain paman. Ingat. Paman sih kan itu bening ngalin maru. Belen gelas coba bingung sih karena banyak angin kau. Anggapnya betul barang bangko. Paman ulian pi anaknya mati. Apa buen madon gelah bisa yang meraras sakar nyakit hati paman. Dong hitungannya anjing menggonggong kapila tetap berlalu. Nah, Itu yang pamit. Itu yang tengiring Bagong. ajum. Yang tengiring Bagong.
boyen dewek subuh tua. Yen sing nyak jelek kasan gitu. Yen nyak kang aing jalan ini. Aing sebang caine. Apa kena kangkin nih? Wih, lah kengken mata nih tulik aja kerawas nih. Menapa ngono lik? Masa coba cara cicing kacang? Jang cara cicing kacang? Ji nyaya cara cicing komak. Mimi di ratu. Mujang repot. Nak janganlah. Mending gelah caine salu ke. Mudiang dari gelacangnya bakat saluke. Mencajo nih bapak urus. Ibu kan angka nang panglang Tar. Kengken. Iwasen ide dane nih pemekas nih istri-istri conat. Ane medue, ane ngelah. Onyang lantas nih jani rauko. Onyang makalong mas. Cai lantas ngebencinga. Kang Wang makalong benar. Jangan laki nih yang loncang. Tawang ki. Kengken. Angkal cang makalong benang. Men. Banyak benang kena ke tawang. Kelah tuh. Meme dia ratu. Ujang repot. Itu mah kejang urut lah. Man mah kena laga nang lain bawa naik tawang. Lah, tata urasan. Mencaja nih bapak ramang bisa goe. Tawang ki. Men. Angkal mah kejang angon. Cuma suung tawang. Mimi pepayasannya dia ratu. Wih ratu. Mih percis jenang kicara super bowie. Itu cuma mabot kan. Terus super bowie. Jainya terus super semal. Super semar gitu ada super semal. Mencaja nih mah genap san katitung timpale. Ecar. Kengken. Ada nih takon nang icang kapin cai. Kuno apa nih? Ini buat membinayan pesan suecan itu anaknya agung. Marpe kapin cai lawan icang. Adi cing rosang mebinan di benangan kene nih mebinan. Ini mancan cai dukain acepok ring itu anaknya agung. Cang paling bedek pendasa keduken. Tawak peposan belik. Sepatut kedukain. Nang benahang ibu metingkah. Nyenak nukain. Di kengkene cai ne pele cang barang dukene yan cang pele cai jeksing wado nak nuken. Men kengken kena cini. Jatine kengken cara tidak diparakan nih. Halo. Halo kengkene. Otak ke jalanan kapak-kapak. Pangsing penuh kedukain. Yan ni kain na tangkel ring ido dua agung. Yan ido dua agung melinggih bedajo. Awaknya bedelot laku. Weh. Adi jok ini do anaknya agung. Pian bojohang ibu nengil kengken angon nukain. Angkal otak ke jalanan kapak-kapak. Yan ada tamiu. Yan ada tamiu. Cai bener nyapo. Tang paling ramah bener dari jelema. Liu tamiu nih tangkil kepuri. Mekejangan kelas tawang. Mekejang kenal kenci. Si liu bener ngelah kantenang. Liu ngelah pesawitran toh. Nuju nang luas kicau sing ada nang batas nakone. Di kengken ngide kopi elah. Di jaja tamiu nih melingge. Di jaja tamiu negak. Di tu barangin. Wih. Yang gitu sing mado-mado tamiu dewek tadi man. Mado-mado kengken waktu kang sapo tamiu. Men kalian tamiu nyen aja ngeraos. Agat nih pang tawangci. Di jeluang nani. Yen tamiu nih katoran lanyaran. Cai milu ngerokok. Yen tamiu nih katoran wedang. Cai milu ngopi. Yan tamiu ne katuran aja ngan. Cai milu makan. Iyan tamiu ne makan jalan. Cai milu makan aspal.
Tar. Kengken. Tuna sang cang kopi keberantan nang sitmo. Nek kengken una kopi kan nyayanang. Mo cang duken ring do anake aku mo deh. Oh, jadi cang una sang kopi. Apa deh? Nai. Kopi batuan. Kopi mesedok. Oh, kopi meseduh. Apa deh? Manis sang. Tahu, nai. Oh, nah yang bok itu ngoyong man. Mi. Aku ya punya angwan-angwan ya tuh. Samping itu anake aku ya mentas sing ada nanuke kelintip nanti kemo. Seken wacanane dibi. Parekane makedadu pang presiden pasemengan rangkin. Kali jane dilemone sing mati. San maklun ngelek tuen dikasih. Nek kopi ama. Mungkin kemarin berak sing sekan sing pireng gelah neh kopi amah gitu ni dong gelah orang cai amah Sedua lima atau apa tuh ada untuk sedua lima ajak ngerawas payuan mempertekan saya 5 sedua. Sedua 5 Penjaki nih, niki toyo kantun gemula. Cek dulu kang Jokori Dewo ciciang, ares goblago. 5 sedua. Woi, ini olas. Tumin ben cepok tuan, 5 sedua kita apa nih? Sedua 5. Ayo pengkung jelmo nih. Jatinnya lah karabang cikopi. Ciciang nang wehe ni bentir. Ipon ni bentir ngengken unas wedang. Inge. Iyan suboi bentar ngengken cai nunas wedang. Dadi gelah ojong, ha? Aduh Jokori Dewo medal. Sila ngaturin medal. Sampun patut Jokori Dewo medal. Woi, ini dong gelah medal pelehan ci. Iwang. Iyan caran cai gelah pangsing medal-medal. Bang terus mesekop di pokolaman. Ngenten jasa punika duaku. Yen ngerah patutnya ngerah kawibawan sang Merago Agung. Sederengi wenten penangkilan durung Jokori Dewo patut medal. Yen sampun ciciang tangkil, matur are ciciang ringlingnya Jokori Dewo. Aratu duaku rari sang medal. Banyak duwe sami sampun ngantos sepuluh medal Jokori Dewo. Terlalu rari medal. Yang kegerin medal. Kandri semutan cokor gelah ngantosang dawa. Ngantosang silo. Bin membadeng kuri jelmo nih ngantosang cai. Tujang ciciang ngantos. Boleh ciciang ngantorin Jokori Dewo. Ngantos tidak boleh ngenten. Mendaki na ciciang sampun meraso, ciciang nados parakan. Mangno sampun Jokori Dewo Merago Agung ngantosang parakan. Inarang kayon-kayonin. Menawi banget ciciang buron persangga ning lijih Jokori Dewo. Yang cicang aturang wedang ring sang Merago Agung sapuniki ya. Yen bener nawa, kengken swadar maning pinaka parakan, kengken patut niretat keleng aturang wedang teken Gustin jene. Maka cikno bakten cicang angin Jokori Dewo parakan. Yen cicang aturang wedang ring sang Merago Agung, tenggap-gap wedangnya metekap mesap. Ten sapuniki ya. Ten biasa metatakan. Metatakan apa bro? Metatakan lepean. Tumen ben cepok, metatakan apa tuh? Enten ampun. Dar, Ciciang.
Saya ada di Puri. Apa mula nyelap lakar ngayennya bentir? John, Oh sing. John. Ujang titiang ayah ini bentir. Ipun tenak parah kang baca kadi titiang. Yan ring linggih cokori dewa wau kepatut titiang aturang ayah. Jadi ini sing jadi ngayennya bentir. John. Meneng udah ada nih. Hah? Tak kentan titiang ide no tulung kentan. Ipun kan pura nungas ledang titiang adet nungas kan kentan. Apa binanda patuh dah bang? Nge patah je patah. Niko bangetang kalau 5 sedua. Kuman cai. Tapun apa? Jadi ini apa mulung sap cai? Yang tegas wacanan gelah dibi. Pasemangan gigis bener tangkil. Doning gelah hanya kan lu ngejoh. Ada gitu. Saya wakti. Tokori dewa mau sang pacang lu ngodoh. Sedereng memargi kan mang lo merayu nang rien. Nah. Iya napa patut teragi yang malu nak? Kasep yang cicit yang wagong cicit yang pamit numun pacang abda bang sutodan ruwe. Mutah lautang. Kawan tengai ya nak. Sama kalau dari parakan jelek. Wagong kenben. Tampunang cokori dewa maleh dukureng sikang wagong. Mendadi gitu. Tak durung ratang nih kang. Konden racang. Durung ratang. Wawu setengah matang. Weh. Apa misi setengah matang gitu? Nah kantun aruan. Ten setengah matang nih kang. Bayan ni antosan. Suwe kantun. Tengahi kan. Inge ku mentos ngeratang angulang ke karyo jangan. Suwe kantun wagong. Sapun api yang ngaris. Yang belum. Ini apa teh nah? Nungan jak meli nasi. Mas. Nah. Pecikan kentan mang nogelesang tak mas. Nungan meli nasi. Inge. Angkut angkut suwe patang jantos nih kang. Beliang gelah nasi jisiu duen. Meniko mantan ake boleh cokori dewa nak kedek-kedek merayu nang. Ulah memang laki hang. In benen seling deh nah. Inge. Beliang gelah nasi jisiu. Ini bampe sata nih. Nih dah. Otak sing jalan. Wih. Ahe terus angan. Main jepok. Otak sing jalan gitu apa deh? Siro kentan. Tuh. Ujang kita ngatur kentan yang cokori dewa. Cai gitu maro. Beceka nggak mirangan. Cokori dewa iwang mirangan nih kau. Kengken nah. Aji sata kengkenang menjalan. Menjaki nih jolen kan uno. Umat rayon nang di 1000 mapico jenazah. Tongtan bendo masih jang mau bati. Ujang kita ngale sampai dalam bulan. Kok ngale bati ngelong ke bulan. Aduh. Kejelekan ken cenceng kebes cai. Menjaki nih kalengan kan mau picau kan barakan. Tar. Umat rayon nang di 1000 mapico jenazah. Yen mah kejatine otak cine sing jalan jadel. Oh kayon cokori dewa makin otak cicak mang lo menjalan. Yang nya otak cicak menjalan kan galang pulau ini. Tuh. Pesat sih. Nepe sadak. Ingat sampun 200. Jinah barak-barak. Nepe sadak pinako upah. Pinako ongkos saya ini menjalan meli nasi kenapa? Oh ongkos mantan boleh. Lumas rayonan urung. Kanan bangtan dijang melelenin malih. Dijoran rahang dijang. Ini apa nih? Apa? Cok saja lemon. Manahang dijang nikau mantan. Aniki tumal sang rayonan di 1000. Ongkos sata terima kasih. Nasibnya mula usak. Kena kang ngintip inventari dah anak agung bakat ojok ben dewek dukena. Cai marang kena dibi gelah maturan ke pura, busanan gelah belos deng-deng maluna. Subo nyentot rek senrek gentongnya di perantanan bakisen ye, subo gentongnya bakisen ye kanek sange. Ini jelek nasib saja totonan. Nasib, nasib.
Ibentar jaga alok-alok kan sing udiang-udiang yo. Cek sing ada nanuken. Jani rago nyemuh busana ni do anak akong dinyok nerek. So nerek ben ngalek ye apa ya kaden jelek nasib yo cek sing udiang-udiang cek sing ada nanuken ni rago len tuyuh sesai ni ngamunyi apa ya kaden. Baju kutang ibon di done ni. Tak. Yan dini jemuk busana ni done muni gula me gedene binya pujana sa. Ben rako dukena keken debat ndayo. Ah, udiang kalah mendayo. Pangsing rako dukena busana ni done pangsing belus. Paling melah diukur yang saluk sing man panas lebih tengah. Aduh. Yang di pedang deh oyong bome kade nak pajang ya do nak nonton drama ya jual nyonyo deh nih senya usah dengan kakek pada pocol nah yang penting pangsing irago duken yang kalah udah tenang saja nah tuh nih bebelus dan ini kengkena nyaluk nah pangsing irago dukena apen belus kaluang tuh